APHLC Bukazon LAC Committee atumpen kang dangame kangni. Dipu Railway Station along ke dua tama pan project killing lapen karlitang mukut terang along le along buha ke chatji alam ke klang. Dipu rong te ang arong amekar long borong pi arong civoy tang. Kado kabe kacing hon kat news ke lang ora doan abang puang pia pansetame pini Karbi Prime tama birta long pen kardom na pajirik long kardom. Tangte pini Karbi Prime tama birta arjik tha. Hanjang lang so lang teng community hall along pini anikang sam por pahinia por malong pen APHLC Bukazon LAC Constituency Committee atum pen kangdang ameka pitupona birta perang ke pen birta nang pali. Labang suame Samson teron pen kacipahim pupon ame along me ki phalam the clardak pen pranjal kro pen than pachani pon. Me along lam the kacithan ardi ki pipon lake MP kilek nang ti bok bom lo. Lasi a constituency 10 along ta APHRC asong am so se ka pangtang pon thu ji aphan bidesore hehwe kacithan kachimom patupon. Lapen pini kangdang ame along Indian Constitutions Day aputhakta kacithan kachimom patupon thu. Lapen APHLC asong am so se ka pangtang pon thek ji aphan pura bidesore kacithan kachimom patupon si me mesen pen pachun pon. Ji aputhak the thini kan pon. Pini jasemet mai ki padu pon nangkok ke lahan lo niltum bokajan jasemet APHLC LA meeting lo asinon MP election ta tibokat lo lapen dak jakong che ferai mansi pini bidi sorin tum chethan chimum ponji so pansil tu meeting e papon lo tapen non lom chethang plu border issues lai putham tum chingwai ponji athema pina tum kama thai tum inglong asong bong si pasar bo je phansi state government tum bidi enbok nasi labangke tum manghunang ne lakele tum border bangke 1951 hala boundary demarcation na tengsi il tum bangke jongthip nang po labangke tum ke compromise no lo setame la give and take policy la pen lo nang chengi abinong da lam bangke nasi give and take policy komalo ke deng bolo tang te tum BJP government tum lo nasi ile tum komasi tum hanangkar chutsu mahala si tum lang nam ni asinil tuman si border da visit amlo lasi hadak border bangke peace and unity donang ji khainiang bong tapos sinil tum da kaching matika la pena dun thu pini la ke tum langdam nangji itum kopai keme pini bangke India angkang pi long lo constitutional day la constitutional day itum kibi pon long pop la ke itum ebaha punang kokpo ili tum phan pini ke ko ra trok aposi akihai constitution ki frame atum constitution ki thip ke thenga tum jasemet Ambedkar lo drafting committee chairman ke lasia langli ke japon si ilitum phan pini Indian constitution etum long lo lapen halabang sohot khaiso tum ta amethang ajutang jubat lapen lamki lapen longle phelang political rights an tame protection donang ji busi ilitum phan siksidul tame tang pipon lo lasila dak pen northeast pen ka representative ke JJM ni kholsroi ta lo alangli architect mate siksidul ahemai pole tum pudam jasita hinani lapen ile tum Karbi recho phana choronang ji Samson Singh ti alang le tum kachi piduk pensi ile tum pini longle chat besita me tum ki dolo pasi constitution ki thip ke thenga tum phan andame nil tum APHLC hin pen alang le tum phan ningkang sam kardom pajelo lahan lo nil tum jasemet nang le tum mangno pangdak Kami pani sila West Karbi ang long mate chirikendeng police station ke parlo mukro polong suluk sodak aputha ke chief minister mate Meghalaya long chief minister Comrade Sangma kaning je ke lake Meghalaya ang kanglang pusipu tangte name tum APHRC hin pen Karbi ang lorat phan kladak pen pachini ma lake hala map hedi tum map le lang nam ta tum Google pipin long check sita hedi mukro ke Karbi ang long arlo si dolang non mata lasi ladak mangke hala amethang sa government binak lo matidi non chief minister bangke alang ke kai void punang kok athema alang jong sila ke border issue kali pulotang te alang ke bangjelang non MP election pipine election dolang laphan ke alang katikuk dokok poposi lake rat phan ke pamang lasi labangke tu manghunang ne labangke party alam kali pin lo itum longle ke nang kam tanang kam ke lo posi ilitum bang labang arjap thip nai posi nilihin pa APHLC pentame pangdak mo
Dipu railway station along ke dua tom process killing along le lapen kalitang mukuterang along le along kecak jipo abirta kar julong pen adung het ke do men rong hang arong arat tuma phan kar judam po abirta kat news along birta nangle men rong hang arong arat tom pen nang ke pachini do na tengke rong ni hang arong asor process killing along le along si Dipu railway station along ke dua tom ladak nang ke do jipo si kar julong Sita me la soalam ko ana hok lo ni ahok hilo ni sita doni ko thong kep adon nang ki doji pusi rong asra to chathan renti ladak jong si nang pado koklo plote rong ara to makisum doji pusi kamatha la silada kapi do de ji mate ke pek pede ji aphansi men rong hang arat atom pen chuningri मेरे तम असलम mang karjulong ke hopta ne dolo sita me kwan ahok he ne kidoji pu bangke sita me kejon man rong atun pachethan lapen kachini do nateng polote ladak nilito men rong hang rong area long along leke rong ni hang asor rajesh killing po along le wifi sita me alang li ladak kepa doji phan doning koi thongkep atuma phan kepa doji pusi arjulong sita ahok ko anone labang ke nilitum ta chini dun pameme lapen jong siladak nang dokok lo pulote nilitum asap akisu ngabang ke muaphi dokok ji pusi nilitum makha lapen nilitum ke dak rong barin pu boypit pusita me nilitum rong asor ke lapan ke chini dun lapan ki thek puke agita rapot asi ki hunana bang ke alang li madu along le pusita me dak nilitum madung ke dotum lapen along le khali ke dotum pusita me la sona bang ke pek pe derji lapen nangi bi be derji phansi nilitum mahin pana bang ke alang litum hada chuning ri pon la along le binong ma along le pe ka nang along le binong abang nilitum ka chini ke project killing pu along le ladak non edon doni lason ki do ke dolo sita me latum eviction laso alis aprang pensilang tum han list kiti pusal julo ta non ako lan susi ke bang thuji po bang ke nilitum ta don ko alo ne la bang chini ne sita me doning koi don thong ke ba ke doji pusi nilitum arjulo the project stock bi pune pine bangge ko nara rong ibne alang le rong ni hang sorry rong ni hang ek number thang de thong taxi ko ini tu makar ju thulong la project adung pen ko kaprek makomat ne hem adim ta ko ke b2g pusi hal juslong si ko ana hok ne la labang mute alang li kido ke rong khelan lapen mukuterang la so asupo nasi alang li ta ke biji pu ka julong lo sita me ko ana hok he ne ke alang li si chini po lapen alang li phanta me ni tum ke pachini ke lalo je un ana bang ke railway station non eviction ji polam pen amune tum afan ke ladak ewan pen ki bibe derji fansi chuning ri la ron sar kene ya sana taxi mitunda sikdonan delo la bangke ko bang asuke nudak si nang yang chok te bangke ason badu aphe phikenge teng set ko ini pen bang ke bak teng ko kila pro ke ni tungge ahoy ta hoy lo itu nak mu itu siksa kan dak ko masini lehin menta me la bangke ayam hem pu tum le koy pe itu koy dun le la bangke la men rong hang pena ahoy iglong lo di na long ke doji pu ne nang tum la pukar judun long ke don ko an bak doji pu la dak nang ke doji pu tum ka long fix bangke long pakak la sita mi dak sinang lang ko bangke dak bang si taksi ki du pu wala ma ga long Bukazan police station ka parlo hanjang lang so pen pak lang swadak phai kuni ni phain kora pho ajwa por Arunachal Pradesh pen hor ke ar ki wan ka changwa truck kopi ko son penone NH39 atowar pyakung sang tiadong alang royalong ke klo choka birata kat news along birata nangle Arunachal Pradesh pen hor ke ar ki wan ka hwa truck number AS01DC 7761 pusi pangthek hor ke ar karton phalo pri so se doji Hitia long sikar lak engko sosial namta doji pusi birita long nona mat Bukazan police atom si chepar deng pondong komara pang pusi ke wanlo ne birita kiriduna hun anke klarda ka birita long dun tela
isi kamang humeme alama bangke aron repen kewana hor ker kosong si lapuana jak kiding pen kewang long lumapu cethan damele langdam lote towar pisoding ar niwangta keton kelang asai kyatumdo sita koston si hor ker kewang ka hwatrak Arunachal Pradesh pen wangsi Karbiang long nang kacingkoy long mapu aramatum pen karju padu Tantenon malam so parapan birtamu ington iksenang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihe namo pit puthot birta long wang thuek long Dipu rong ti ang arong amikar long bor rong pi phai kuni ni phai kora pho ajo por phai sir kebra achiti ma por malom asumar adonarap arong isi lapen hawar isi araratuma phanchi otekangsi arong jewoi tanglo Dipu rong ti ang arong amikar pharokre sir kebra inkorapli anikan amahang ketek long bor rong pi arong jewoi tanglo Alangli rong kaciwoya hot areta sirkep kepra nar kep lopusi astomara tompen pachinipo Lapen pini arnitili hinia por malom me anta pipon tanglom Karalitang longbor rong pi inot sai ke klem kachape duk pik abang pusi ki ongdung adat atom cethan Kechengsi alangli dipu ARO asa hemalong LDA asai si ke klem Api pharokre sir kepra nar kep anikan ngorengang hoi pen osi beha ke klem si pangcheng lo Karbiang long angkang beha ke klem pemahot alangli rubber katike asaita pangcheng pontu Lapen pharokre sir kepra pho anikan alangli pen chipaduk si dipu taralang swadung New Hope English High School ta amhang pathek ponlo Anparta pharokre sir kepra narkep anikan alangli lapen alangli ari sanghwa tompen dipu rong thiang along International Society for Krishna Consciousness ta sengpo alangli kachiwaya hot asumar sopin sobangpho swalo banghini lapen asumar atma phan pamotekang Tangte pini Karbi Prime tama birta bangkila pansi kangton iklong kaddo kabeta domi thakme kurwang thu